ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ इसिंग इचाउना मियामदा अवाबा नंगहलिबा असिगी मरम थिगतुना कोखन्नबा गवर्नमेंट अखनबा थौरांग पाइखटपा हौरे। अमदी खुनाई असिगा अफबा तौबबु पुना योखटपा फत्तबा तौरकपदना पुना सेमदोकमिनसी हाइना कंज्यूमर्स अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिस्टर करम श्यामना फोंदोखरे। खुरुमजरी मिदेंग ताबिरिबा सिंगबु तराम लोकसरी पाउ संदोकना पिजरी। सेल थुंगी अवाब लेरबसु स्टेट असिदा अना लायंगी फिबम फगतहन्नबा अंगंबा थाक्ता होटनरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे। वाफमसी इम्फाल ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी न सिंधुना हयेंग फावस तथगदबा 19 सुबा नॉर्थ ईस्ट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी नियोक्सकॉन जेनेम्सकी ऑडिटोरियम दा हौदोकपगी थोरमदा महाकना फोंदोखिबनी। थोरम मदुदा फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी फोक्सी की प्रेसिडेंट जयदीप मल्होत्रा, जेनेम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर टेस भीमो, रिम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर ए शांता मदी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की चेयरपर्सन डॉक्टर एन जी इंद्र कुमार चिंबा मियोय सिंगसु सरुक याखी। चीफ मिनिस्टर ना मणिपुर से अवांग नोंपोक इंडिया दा हेल्थ सेक्टर की लमदा खुमांग चौसिलकलिबा स्टेट अमनी स्टेट असिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हंथबदा इंडिया की मकोक थंगबा अमदी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हंथबदा अहुम सुबा पोजीशन तारिबा असि चौथोकचनिंगाइनी। सेंटर की तोंगान तोंगानबा स्कीम्स मथक्ता सीएम HT हौदोक्तुना सेल थुंगी फिबम फत्तना लेरिबा मियोय सिंगदा लेमना लायंगबी खुदोंसाबा पीरी। मेडिकल एम्बुलेंस अथुबदा लेहनबा थौरांग तौरे। चिंगी मनुंग हंजिनबा लमसिंगदा ओजा अमदी डॉक्टर सिंगी लेनबा मफम 19 खंदोक्तुना ट्रांजिट हाउस सागतले चही अमगी मनुंगदा लोइसिनबा ngamlagani। डॉक्टर अमदी पॉलिटिशियन याउना तोंगान तोंगानबा सिनफम सिंगदा लेरिबा सिंग करिगुम मतमदा मियोयबगी असोयबा थोकपा याय। मखोय सिंग अदुबा ताथि ताओयना तौबा अमसुंग खुद थाबना चिंबा थौदौ सिंग थोकपदगी ngakthoknaba स्टेट असेंबली दा मॉब लिंचिंग की मायोक्ता बिल पास तौखरे। डेमोक्रेसी चटपा लेबाक ओइरबसु मियोयबा खुदिमकना तौनिंग थबक अमदी ngangningba वाफम हेक्तमक फोंदोकपा हाइबसी करिगुम्बा मतमदा अकायबा थोकनिंगाइनी। ngang तारबसु कॉन्स्टिट्यूशन न पीबा अयाबगी मखादा ngang ताबनी। इंडिया के आर्टिकल 19 दा निंगतमना फोंदोकचबगी अयाबा पीरबसु मोरलिटी अमदी डिसेंसी ngakadabani haiba wafamsu yauri। असोइबा लाक्लबदी पॉलिटिशियन ओइगेरा डॉक्टर ओइगेरा अहेनबा थबक तौबगी दमक आइन की चयक फंगबा ताबनी। गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर फगतहन्नबा पाइखतलिबा थबक थोरम सिंग माइ पाखनगे हाइरबदी माइकई खुदिमक्तगी सौगतपा चंगी। डॉक्टर सिंगनसु कथोकपगा लोइनना इथिक्स ngakna मियामगी सेवा तौबियु हाइखी। Doctors are treating us, caring for us. They are doctors, but first they are also human beings. Many people are talking about the human rights. That doesn't bother about the doctors. That doesn't bother about the politicians. That doesn't bother about the police. We also human beings. You cannot have the right to abuse me publicly. Anybody. You cannot abuse. Might be doctor, might be politician, might be whoever. Criticism, interaction, discussion, and carry on. But in our society, what I am feeling bad. If I am a common people, it seems that I can say anything to those who are in the power. No, those who are in the power are also human beings. We are born to serve the peoples. We came to this profession to serve the peoples. We are not here to take your abusive words. If something has done wrong from our side, court is there. Many legal procedures are. We can be both. You can do, but you don't have a right to abuse anybody publicly. डॉक्टर ए शांतना खुनाई असिदा लेरिबा डॉक्टर इंजीनियर अमदी मरी लेनबा सिंगना खुसमनना चटमिनरबदी स्वथना लेरिबा लमदम सिंग हेना अफबा थाकता पुखटपा ngamgani हाइखी। डॉक्टर टीएस भीमोना हौजिक सथरिबा कन्वेंशन असिना मणिपुरदा माइकई क्यादा कानबा पीरगनी हाइखी। फोक्सी की प्रेसिडेंट जयदीप मल्होत्रा ना फोक्सी हाइरिबा फेडरेशन असि ब्राजील की मथंगदा मालेमदा ख्वाइदगी चावबा सोसाइटी अमनी। फेडरेशन असि तोंगान तोंगान बल्लुक जनी निफु हेन एफिलिएट तौरी। इमुंग अमा फगतहनबदा खुनाई अमा फगतकनी खुनाईना फगतलगना लेबाक चौखटकनी। हिरम असिदा मिडियन थमदुना डॉक्टर सिंगना कथोकपगा लोइनना मथौ पांगथोकलबदी थोगनिंगदबा थौदोक वाथोक थोकपदगी हंथानबा ngamgani। डॉक्टर सिंगना अनाबा लायेंगबदा हेना खोइजंखिबदगी चादा मरीफु तरुक्ति मेंटल स्ट्रेस लेबा थेंगनरी। हक्सांग फना लेट्रबा डॉक्टर अमना पेशेंट निंगथिना लायेंगबा वागनी। मतम सांगना मियांगी सेवा तौबा ngamnaba डॉक्टर मसागी हक्सेलसु फना थमनबा वनसी हाइखी। Central government also a lot, and I know that a lot has been done for the public sector and a lot of hospitals. But what we really
actually lacking is the integration of lot of facilities which are there. The use of infrastructure has to be by manpower. The support system, the technical people, the nurses, the midwives, and the other parts of the medical fraternity, they all need to have an integrated approach. Then only we will be able to come anywhere near our targets. Nong khajitang chubaga ising ichaw thoktuna miyamda awaba nanghaliba asigi maram thigatuna kokhanaba akhanaba thorang paikhatpa haure haina Chief Minister N Biren phongdokli ngasi Chief Minister na mayang Imphal Kendra amadi Hiyanglam Kendragi mayai fauduna cheliba Imphal Turelgi Sekmai Jin Phabak Chaw Lamboi Khong Mongkhong amadi Uchiwagi Thongran bida nauna tawriba kenel sing yangshin khre ngasigi khongchat aduda MLA K Robindro MLA Saityabrata MLA Rameshwar amadi LDA gi official sing su saruk yakhi Chief Minister na Manipur Turel amadi Chakpi Turel ani dagi sentharaktuna Chinwin Turel da takigadaba mafam aduda phunduna lairiba kilometer anirom sangba Turel khongnung pakna tawthoknaba mari leinaba department ka tanaduna khanari masina yaragadi khusem gi ichaw dagi kharadi kanmangam gani haikhi Kalbarto da soba food ohungi natraga marigi madu replace to ya priority da aduma yenge ani subadana ikoina sumnu hammana khangnariba manipur river ga sakpi gi binary ba jaga se masi ji Chinwin river da tagida basi koi survey ta hole map ngoi le mada phungkalaga Chinwin river da chendha bangam da loina siltation to le na haid ba jaga se kilometer ani muki jaga ama futrama ga yang khai mu pakna tokthokpa masangba adu IFCD da koi estimate seman ba kanda crore 9 gum masanga da adu IFCD na tabi da koi no LDA gi na survey tharo da koi gi choba machine thadaraga tha muksangni maduma ga suraba adu ga sigi mafam tari simaga loisal ga kalbar siga silaga di lakadu ba singi saw yam ka hena natural calamity lakhidana dawrga di khangre natana normally nong tar ko kholok da hana ge maina kuda ahin naman nong tare da thumbi kai bido madu makti thoro en Isagi furup ki chatna lon chat ngak tuna chatpana furup adu yokhat pagi amata ngairaba pambaini khunai asida aphaba tawbabu puna yokhat minaba aduga aranba phattaba tawrak babuna puna semdok minasi kanglup naiba wakhalon thadok tuna masak thokpa khunai ama semnana ba puna hotna minarasi haina Consumers Affairs Food and Public Distribution ki Minister Karam Shyam na phungdokre Social Youths Progressive Organization Sinduna Pangthokiba Marirak Suba State Level Spelling Mathematics amasung Maitai Mayek Changdam Nabada Mai Paklaba Mahiroi Singi Manipur Press Club ta Pangthokiba Mana Mathum Yenthokpagi Thoromda Minister na wafam sti phungdokibani Thorom aduda Moirang Kendrugi MLA P Sarachandra Thawbal District ki Adyaksha Hasina Begum JCILPS ke co-convener MD Fairudin Saha Moijing Mayum Turel Ahanbi Thongkhong Gram Panchayat ke Pradhan MD Idris Ali Susaruk Yakhi MLA P Sarachandrana Aikhoigi Puwarida Maitai Pangal Singhi Thodang adu kawba yaroi Aikhoigi culture amasung religion na sauthoksa bangamsi haikhe Consumers Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Shyamna missing yamzada ba kanglup ni minority ni haibanatana khunai da kanglup aduna masage thodang lawba ngamdrabadi minority oina khanba chumgani apikpa furup oizarabasu achauba furuk ka changdamnaba ngamba ahenba thodang lawduna khunai bu manglomda puba ngamgadabagi sauthoksa laisi kanglup naibagi wakhalon thadoktuna manglomda changshinba khunai ama oiba ngamnanaba laminariba furup singna punna hona minasi haikhe masida akoina kari title lawdage kari tawham thopage aduga majority community even tribal gi mayam around 48% lere maitai lere sigi maraksida adi percentage name na leriba jati akoina achauba jati dagi hena state siginam ta kai makhara tawge gaise khangadabani maram jadaba thabak sing akoi tawroi dabani mina akoi bu handana yengna bagi wakalonda tawba thabak sing adi akoi masi akoi gi leriba community sing sina thingna na bahona gadabani NSA Panduna Housing Manipur Central Jail Sajiwada Lairiba ISTV English News ke Dex Editor Amadi Anchor Oiramba Wangkhemcha Kishore Chandra Elias Wangkhemcha Wangthoi Masa Nungairak Tabadagi ngasi Jenims Talayeng Naba Puthorakre ISTV News na fangba paugi matung ina
mahak pambo maru amadi ngaksham maruda narakpadagi checkup taunana bathorakpani hairi mahak puthorokpada mahak pu fazin duna thambabu yaningdaba mioi kyana mahak ki khongjang bu sogatladuna jenims ta sangsinarakhi khongsada da kishor chandrana paumi singda fogdok lambada sarkar gi mayokta facebook ki khuthangda wafum khara thamlubagi damakta mahak pu nsa panduna thamliba asi yaningde masigi matangda high court amadi supreme court fawba thengnagani mahak na makha tana haikibada jail manungda nsa panduna leiriba inmate singi damakta aphaba makhal gi chinjak amadi library na chingba thamduna makhoigi wakhalaita hannaba honai haina jail authority na numit kharani gi mamangda media da phongdokki bu wafam adu aranbani jail manungda ningtham thani haiduna irujanaba ising fawa pibide jail da leiriba sing sel khainaraga irujanaba ising leijai asigumba phibam asida jail authority na inmate singbu nungaina thambi haiduna media da phongdorakki bu wafam adu miyamna thajabiganu haiki जब थीरगा तुम लेगा तो कमीशन का चिंग बदुंग बाम तुंगी यूनियन ने ना थोड़ा इंगांग निगाय वजन लवे अदुगा आईजीयू ना तक थर पुदुसु मैं कसु खनिगा लेवन लवे अदुगा and I appeal to people of Manipur to wake up and raise your voice against this kind of autocratic government in Manipur. Are you being provided with all the facilities inside the jail? Ising अकोगी इनु जना को ising लॉन्ग नबी कमंग तो सु कोई ising भंडार ising वाले हरना जेल अथॉरिटी ना जेल में मिस नहीं पैसा खाएगा लगा तो लिसिंग अमा चंगा से कोई सेक्टर अमोंग दो ising पीरी सिगुम्बा जेल अथॉरिटी ना लाइब्रेरी में रन तौरगा लाइब्रेरी दा कोई इनमें से लाइक पहालंगने है मंग है ता इज सुगर कोटेड स्टोरी किशोर चंद्र वांगखेमबु स्टेट गवर्नमेंट एनएसए दा फाजिन थमखिबगा मरी लेनना अमजू अमदी मसिगी थौपुबा सिंगदा पौमी खरा अमदी लनाई मियोय खरा यावना सोशल मीडिया सिजनदुना करेम कथाइनबा अमदी लेबा मसा तादबा वाफम कया फोंदोरकपबु अमजूगी ngasi famkiba standing committee gi mifamna akanba mongda yaningdaba फोंदोखरे अमजूगी स्टैंडिंग कमिटी ना किशोर चंद्र फाखिबगी मतंगदा तुमिना लेथोखिदे महाक हौखिबा जुलाई थादा नंबोल पुलिस ना फाखिबा अमदी अगस्त थादा सोशल मीडिया दा पौमी अमा ओइरुबगी चटनबिगी वांगबदा गवर्नमेंट पु मरनाई ओइबा मोंगदा फजदबा वाहै हाइरुबदगी फाजनखिबा मतमदगी हौना स्टैंडिंग कमिटी गी थौपुबु सिंगना कन्ना होनदुना मतमगी ओइना कन्दुना लाखिबनी मखाताना महाक मसामकना स्टैंडिंग कमिटी की थौपुबा सिंगदा महाकना तौखिबा थौदोक सिंग अदु मखाताना तौरकलबदी मदुदा थोलकपा अफफतगी दायित्व मसाना लौजगनी हाइना याजखिबनी अदुबु अमरोमदा स्टेट गवर्नमेंट महाकपु एनएसए पांडुना फाजनखिबा अदुदी अमजुना यानिंगदे अमरोमदा यूनियन की स्टैंडिंग कमिटी की अगस्त की तांग 13 दा लौखिबा अनिसुबा वारेप्ता पौमी सिंगना प्रोफेशन की वांगमदा सोशल मीडिया दा मसागी मरनाई ओइबा मोंगदा कमेंट पीबा पिक्चर वीडियो पोस्ट तौबदा थोगलकपा थौदो वाथोकसिंग अमदी क्राइम दा चेनरंबा पौमी सिंगीदमक अमजुना दायित्व लौदबा हाइना वारेप लौखि वारेप असिमक अगस्त की तांग 13 दा मीडिया दा थादोक्तुना फोंखि अमजुगी स्टैंडिंग कमिटी की लौखिबा वारेप की मतुंग इना हौजिक एनएसए पांदुना जुडिशियल कस्टडी दा लेरिबा किशोर चंद्र की मतंगदा अमजुगी ओइबा वाफम करिसु हाइनिंगाई लेते पौमी खरा नत्रगा लनाई मियोय खरना महाक फाखिबगी मतंगदा सोशल मीडिया दा अमजु अमदी थौपुबा सिंगी मथक्ता करेम कथाइनबा लेबाक मचा तादबा वाफम फोंदोरकलिबा असिगी मतंगदा यूनियन दा ngasiदगी थारगा नुमित हुमनीगी मनुंगदा मसा मसा लाक्तुना सेंगदोकलक्त्रबदी यूनियन न मियोयसिंग असिगी मथक्ता लीगल एक्शन लौनबा सेम सारे अमजुगी प्रेसिडेंट किशोर चंद्र फाखिबगी मतंगदा दिसंबर की तांग 10 दा यूनियन की ऑफिशियल ओइबा चेरोल अमा आईजेयू दा थाखिबा स्टैंडिंग कमिटी की फिरेप अदु मोड अमता ओइना खंगहनखिबनी पाउचे अमदा स्टैंडिंग कमिटी तानरमदे हाइबदु अरानबा वाफमनी लोइनना वारोल अदुदा यावलुप सिंह अमता बुलान उहन्नबगी वाफम यावदे हाइरी वांगखेमचा किशोर चंद्रबु एनएसए की मखादा फाजिंदुना थंबगी थवोंग सोशलिस्ट स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुरना यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना थवोंग असि डेमोक्रेसीबु सिंगनदुना मियामगी मसिन मेनबनी हाइरी कांग्रेस ने राफेल वाथोकनी हाइना अरानबा वाफम अस संदोकलगा वाथोक अमतदा चेनद्रिबा नरेंद्र मोदी की लैंगाक मसक थिहनबा होनरे हाइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश न फोंदोरकले कांचीपुरदा लेबा पार्टी एससी ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा वांगांग लोय सीएस बिजोयना सुप्रीम कोर्ट राफेल लेबगी मतंगदा डिफेंस का मरी लेनबा वाफम ओइबना मियामदा हाइदोकपा यादबा अकुपम वरोल खंगहनखिदबदगी PIL मरम चादे हाइना कखरबनी सुप्रीम कोर्ट न याद्रबा वाफम असिबु जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी द सीनबा वाफम कांग्रेस न पुथोरकलिबा असि लोकसभा मिखल नक्शलकपा असिदा ओइदबा वाथोक अमा पुथोरकपनी जवाहरलाल नेहरू दगी हौरगा UPA फाउदा लेखिबा कांग्रेस लेंगा की प्राइम मिनिस्टर खुदिंगमक अचौ अचौबा वाथोक सिंगदा चेनबा ngaktani अदुबु नरेंद्र मोदी दी ngasi फाव वाथोक अमतदा चेनद्री कांग्रेस न लेबाक असिगी सिक्योरिटी की ओइबा हाइदोकपा यादबा वाफम बु फोंदोकनबा कन्न होटनरिबा असि येकनबा लेबाक सिंगबु सौगतपनी हाइना लवी हाइखि enemy country da mating oigdaba confidential information khara makoina yang kana demand toeba kari stage yok lage da
मखोइना सुप्रीम कोर्ट PIL अहुमरी थारे हदकदी सुप्रीम कोर्ट कुपना स्टडी तबीर मतुंगदा मखाता ना सिगी मतंगदा PIL थाबसु यारोय अदुगी मथक्ता हदक थारब कांबुदो सुप्रीम कोर्ट ₹50,000 cost imposed होगी कोर्ट केस तारगा cost imposed होगा वो आठे फाइन तब गुमने दरकार ले तब केस तब हाइबगा जब मने Province Janamgi Mishigi Matang Amadi Awang Nongpuki Muisingda Kanglup Naiba Hantana Yingbagi Midyang Amasta Tariba Astida CBI na Kongtang Amata Lokhatana Laiba Yaningda Fongduktuna People Action Committee MSU MSF Desam KSA Shuk Nefis Youth Forum for Protection of Human Rights Amadi Province Janamgi Imung Manung Yauna Lamfelda Laiba CBI Office ta Thomzen Duna Kongjang Jangshin Kre Province Janamgi Apokpa Jugindrona Machagi Mishi Asigi Matang da Pen da Fongdokladuna Justice Pambagi Ngasi Kongjang Asti Jangshin Bani Matam Kuina Ngairak Fauba CBI na case Asimirai Duna Laiba Pen de Haike People Action Committee Convener Laimayum Pishu Sarmana Province Janamgi Mishigi Matang da January Pamyoy Sing Puthoknaba January gi tang kun mapanda UP government na case asi handle tawba ngamlaroi CBI da sinaro haina ai beserol thoklakhi haire bache adu April gi tang tarukta Manipur gi CM unabada fangki matam adu dagi ngasi fawba ngaiduna lakpani hauzik na CBI na case asi paiba ngamlaroi UP government ki akhanaba branch sing na paiba ngamlagani haiba che thorakhi masi Manipur miyam da minamba thawngni hiramasida CBI na numit Tarani gi manung da case asigi positive over response laktrabadi CBI Imphal office thonglonshin bagi khongjang phawba changsilagani khongjang adu ngaihak police ka muknaraba matung mioi taret CBI gi in charge ko unahan khi in charge khamlang na CBI gi maikai dagi angamba mateng pangba yaba pangani haina thajaba piraki hairi कोई मिसेस साहब उन्हें जो है मीडिया एडवाइजर तो भी रेस्पॉन्स हम तो भी देंगे सिर्फ उधर अधूना असेंग मुझे पुथोंना वो कनाडा ताना करने हैं तो पाइजी लेते हैं CBI ना कोई तो केस से मुझे पाई रोइने चिनागा का पाई देने से थारा में कोई CBI दो इन्हें सिगी अकर मुझे कोई लाख सबने कोई हम मोब जस्टिस न सदे कोई हम पीछे ने लाख सबने चीज़ जो कोई मुझे दो मैंने मैसेज कोई थाबी ना बाइने लाख सबने सिद्धा कोई ना यार अगर मणिपुर ले रिबा मुझे चेनरी बा मुझे खराजे फाबी हुआ है ना अभी कोई ना दूसरी डिमांड ले जाऊँगी डिमांड है वो दूने लंगा मुझे हमें फादर लंगा लंगी खांगा दो पोने बा सीधा फादर ना तुम मुझे पॉलिटिक्स हुए बा मुझे मशीन कंखा Tagil de Leiba MSME Development Institute National Small Industries Corporation Limited na sinduna nongmigi oiva vendor development program kam buyer seller meet thoram ama pangthokre meet aduda local entrepreneur kaya na puthokpa polam sing utkhi thoram aduda yankhai mari shuba battalion BSF ki commandant SK Singh Samaga mari funithoi suba battalion BSF ki commandant ND Mao Group Center CRPF Center Langjing ki commandant Muna Kumar Singh MSME ki OSD G Gangmai amadi Assistant Director TN Singh Shusar Kyakhi NSIC ki manager L Ibetom Bina local entrepreneur Singh na puthokli ba polam Singh market tawba yana na bangasi ki buyer seller meet asi pangthokpani Central Paramilitary Force Singh na seasonary ba day to day item Singh local entrepreneur Singh dagi chada kunda laiduna seasonagada bani haibal lai masigi damak paramilitary force Singh mute Singh yauna meet asi pangthokpani masida natana puthokli ba polam Singh state ki wangmoda thadokpa ngamnana ba NSIC na achawa thodang lauduna kanna honari haikhi Thama chupna Imphal College sa Satharak pa Post Harvest Management Technology and Processing of Fruits ki training program nga solution kre nga solution bigi thoram madu da Nauria Pakhang Lakpa Assembly Constituency gi MLA S Subhash Chandra Imphal College ki Principal Dr. M. Priyoberta University and Higher Education ki Joint Director L. Ibo Yaim na saruk yaduna loisin ki training aduda trainee sing na puthokpa haira gi polam sing su utki MLA S Subhash Chandra na lenga ki thabak khakta na thabak ni haina khanba matam natre lanai business tawbu sing na mai pak na business kaya tawri makhoi sing asisu white collar job amadi lenga ki thabak phanghaudre haiduna ninghan na ba tawba yaroi isaga chana ba lanai thabak ama tawna ba hona ba mathau tai tha ama chupna satharakhi ba training program asisu hingna bagi sauraba lambi ama oihangani certificate pairaba training singna banki loan lauduna mai pakpa sinpham ama paikhatpa yai lenga ki thabak tawbana khwairigi komba thabak ni khallabadi madu laibak thibani haikhi Kuntaret Suba Imphal Book Fair da Torpa State Singnagi Lakpa Stall Singgi Academic Book amasung Science ka mari lainaba equipment singna Book Fair asida achoba mathel ama piri aranba wafam kya sandoktuna state asida satanaba khangalakpa sing Mafam asida Yorokpada Lairam Liba Miyangi Fajaba Culture amasung top topa lamdam asigi Fajaba Sing ubada nungaiba fawi matung tabada su fair asida sarug yaningi haina stall owner singna fongdok narakli
State Central Library amasung Raja Ram Mohan Roy Library Foundation Kolkata ani na punna sinduna sa tharakliba kungatara laksuba Imphal Book Fair gi anawa pawtama mamam punna yengminasi. Book Fair asida atopa state singdagi lakpa book stall amasung scientific equipment gi stall sing yawbana hena anawa mathel ama book fair asida oidi. Ataba mamalda polam sing fangliba asigi khudongsa hairoi sing amasung lariku pamjaba miwai kyana lawba laknari. National Library Guwahati ki owner Ritesh Majumdar Imphal Book Fair taraga nipalak suba oina tharuk yari haukiba book fair singa sangdamnabada handak sahi gi book fair asida mi laknabagi sang khara hanthai state ataiga sangdamnabada academic lyric sing gi demand state asida hena leibana mathang sahi gi pangthokadariba book fair singda academic lyric sing gi khudong chaba hena phangnabagi thausalama silani haina phangdorakli. Up to last year the sale was good, but this year little bit declined. Most of the cases similar, but there your local books like SMS languages books are more popular because of English books are prices are high. From Manipur there is quite good English books demand. Here general books interested persons are very large scale. Yeah, as well as academic books too. But in Guwahati people are takes only regional language books and only general books. Academic books there is no interested people say. Sandhu Scientific Education Advertisement New Delhi ki owner Govinda Singh na phangdorakibada handaki asiga tharaga ahumlak suba oina book fair asida saruk yabani maru oina science equipment sing fangbagi awaba laiba adu fanghanba amasung ataba mamalda leinabagi khudong saba pibani apikpa prism dagi hauduna telescope fawba ubada mahiroi singa nungai jaba ubada book fair asida saruk yabagi nungai jaba fawi haina phangdorakli. सेल का मतलब नहीं है, हम यहाँ सेल करने के लिए नहीं आए, सेल के साथ साथ अपने आप को यहाँ पर प्रमोट करने आए आप एज ए एडवर्टाइजमेंट. सेल हमारे एरिया में ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर सेल इतना नहीं है लेकिन आनंद ज़्यादा है. जो मैं दिल्ली में रहता हूँ या कहीं मुंबई में कहीं पर भी जाता हूँ ना तो ये बताया जाता है यार वहाँ नहीं जाना, वहाँ के लोग ऐसे, लेकिन यहाँ के लोग मैंने देखे इतने इंटेलिजेंट, इतने ही फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डर कुछ भी नहीं है. और जो भी अफवाहें फैलाई हैं सब फेक है. और मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में घूमा हूँ लेकिन वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इम्फाल. लोगों का बिहेव देखिए, स्माइलिंग बिहेव है और हमें बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हम अपने घर में. और कहीं किसी से पूछ लो सर ये है तो 4 लोग बताने लगते कि किधर जाना है रास्ता, किससे रास्ता भी पूछो तो 4 लोग बताएंगे आप यहाँ जा सकते हैं. तो मतलब यही कारण है कि मेरे को बार बार इधर आने का मन करता है. क्लाइमेट देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल क्लाइमेट है. और दूसरी बात ये है कि नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे पहाड़ वगैरह सब चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको लगे कि यार यहाँ पर कुछ कि ये नेगेटिव है. ऑल आर पॉजिटिव. Video journalist Ngamgam Sanjoy Galoy na paudom jariba Michael Zibam ISTV News Chowground. National Mushroom Day ngasi ICAR Imphal da pangthokre All India Coordinated Research Project on Mushroom ICAR Research Complex for NEH Region Manipur Center Imphal amadi ICAR Agri-Business Incubation Center Manipur na senduna numit asi pangthokibani. Thoramadu the Horticulture ki Director K Kipgan Nabart ki Deputy General Manager K Rani Babu ICAR ki Joint Director in Charge Dr. I Megha Chandra Susaryakhi K Kipgan na Manipur da leiba lomi singna अतई मना मस्तिंग की फार्मिंग तौब खक्त नतना चेंगुम असिसु फजन थारबदी मखोई की इनकम हेनगतपा ngamgani हाइखी नुमित असिग मरी लेना चेंगुम के एग्जीबिशन अमा सुपांगथोखी. बीजेपी कक्चिंग मंडल न सेंदुना नोंगमी की ओइबा बुथ संपर्क महा अभियान कक्चिंग नुपीमचा हाई स्कूल की ग्राउंड लेबा सेस्का हॉल द पांगथोखरे. थोरमदु द कक्चिंग केंद्र की एमएलए वाई सुरचंद्रा कक्चिंग मंडल की प्रेसिडेंट KSS चौबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी निम्बस पार्टी की वंगांग लोय CS बिजोय सुसर याखी.
Langol Reserve Forest Area gi Langol Punsikhul da Nyom Kaina Saramba Yum Amangasi RO Sadar West Oiriba N Mobi gi Liching Makada Lokthokre Forest ki Mafam Singda Nangna Yum Sazenba Yaroi Nyom Kaina Yum Sazaliba Sing Masa Masana Loktokadabani Haina N Mobi na Fongdorakli Mayam Hana Legiba Singsu Eko Loktok Jagani Masi Jagasi Kanosi Langun area si Masako Miam Kaminasi Matungda so Eko Kamato Kanagumana Nyom Kaina Charjangibo or Sumodo Chana Kang Loktopio. Christmas Kumhaina Lakpada Manipur State Council CPI na yafa proposal pirakli Kumhayasana Lakpada Tangdulay Taba Amadi Chakot pa Orisanu Hairi Paugi Marakana atin ba break amatang lawzari W Square Home Spa Kit. Give yourself a spa makeover, all in the comfort of your home. W Square. Why wait? Preventive cosmetology now in India. Miyam da Kanganjaba, Charumai Thadok Pigano, Lofam da Chekhairaga, Microveil Decomposer Season Naduna, Laypak Layhau, Hengat Hansi. Saru mai thabana saru de yauba pambigi machinjak ayamba mani lomduna manghalli loinana nungsichu molhalli saru patha laga amuk hanna khojin basina lokpham da organic matter hengal halli saru lokpham da mo hanjal hallachi Langsin Biraksi, Sagolban Moirang Lerak Machinda Laiba, Mother's Care Central Hospital and Research Center da Dental Department da Ahalamadi Angang Singi Oina, Free Dental Health Checkup Ki, Kudong Chaba, Lakliba December Kitang Kunchamathoi Pauba, Pizari, Center Asida, Chadayang Kai, Subsidized Data, Makal Kudimaki, Oiba, Nasing Asibak Langsin Biraktuna, Yagin Waitaba Kudimakanabiu, Amadi, Lying Topiu. Medland Home Healthcare Service, Post Vacancy, Name of Post, Home Healthcare Nurse, Qualification A&M, GNM or BSc Nursing. Experience 1 year minimum. Number of vacancy 50 numbers. Salary 5,000 to 10,000 rupees and above. Walk-in interview today onwards till 10 January 2019. The office of first floor Axis Bank Building Porompat near Jennings Hospital. Jolip 100% natural syrup. Amasung capsule. Yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba Haksang Soktarakpa, Tumba Java Yaraktaba, Kong Hamba Nungarataba Simbu, Panba Ngamba Matangairaba Upaidi, Jolip Syrup, Amasung Capsule, Diabetes Singidamakta, Jolip Capsule Chabiu. Christmas Kumaina Lakpada, Eastern Motors Nesha Chimirong offer pizzeri, Tang na Pamba Tanjani Kudong Java Lobiho. Offer asida exchange bonus yamna wangna pizzeri, corporate natraga government employees in the henna Kudong Java pizzeri. Pizzeri ba Kudong Java Lobinaba Nasingasimag Eastern Motors Neksha Chimirong the Lingsin Birau or please contact 690-9157-482 879-4760136. Admission open from play class to class 8. We have a well-equipped range of facilities and resources for all students. Library, smart class, computer lab, games and sports, dance and martial arts, outdoor camping, boarding facilities and various activities. Amukana taramna uksari makhataba pao. District Administration Bisnupurna Sinduna District Asigi Manung de Ladiba Nupi Macha Singalona na Mama Papa Singi Oiba Selfie Contest Ichanupi and Me Haina Mingtonba Contest Ama Pangtok Lagani Haina Bisnupurgi Edishi Linda Ningombam na Pangwi Sing the Fongdokre Nupi Singbumia Marakta Tok to Nasar Yahan Bagalwina na Pukning Tawat Hanbagi Pandamda Contest Asi Pangtok Adabani Haiki Tarao Furup ke Amatangairaba Chandel ADC nominee member ke Laingam Taraubu Poknapam Lamdam Ching Tamna Koro Thongzu Part 2 the Laiba Vocational Hall the Harautian Okre Thoramadu da Salagi advisor Dr. Thoksom Sandramanina Christmas Kamari Lainana Li Wa Amadi Tongan Polam Sing Tarau Furuki Kutsa Haiba Sing the Kudol Tamki Thoramadu the Observation Committee of United Nations Tegi Chief Advisor Thoksom Pramo Susaruk Yaki ICAR Set Project Directorate of Research ki Makhada Lomi Sinmi Apun Balup na Sinduna Numit ini Satharaki ba Lomi Singi Training cum Interaction Ningthau Khong Kha Khunau da Loshin Kre Thoramadu da Manipur University ki Manipur Institute of Management Studies ki Director Professor Ibohal CAU ki Deputy Director Research DS Robindro Susaruk Yaki Manipur ki Tongan ba mafam dagi lakpa Lomi Jama Kunlom na training asigi kana ba lokhi
Manipur gi naha oiriba sing karam na mating laina hingba ngamgadabage haibaga loinana BJP Manipur Pradesh ki Vice President TS Basantana sinduna khana nainaba mifam ama Thawba Laisang Them Thaudamda pangthokre thoram aduda State Educative Member L Basanta Jugeshwar Center for Regional Excellence Thangwaibangi RP O Kennedy amadi NG Suresh Saruk Yakhi BJP Manipur Pradesh ki Vice President TS Basantana ngasi lamdamasi issue kaya mayuk na duna leire phibam masi koknana ba naha sing chanaba thabak senja thumja yaudana fanghangani makhoi gi skill development program paikhatkani maru oina miyam gi mihut khanbada miyam gi thabak ta sengna tawgadaba mihut khanba siyamna maru oi haiki Manipur State Pensioner Union ki nauna saba sanglen ama MP Dr. T Mainyana sanga kre pisum thonggi Manipur College ki mayok na bada saba sanglen asigi sangaba gi thoramda pasoi kendra gi MLA AK Mirabai Manipur University ki VC oiramba Professor Hizam Tombi MZ SF ki President Maibam Rajendra amasung Pensioner Union ki President Huidrom Yai masusarok yakhi DFO Thawbal gi mityeng makha Thawbal Forest Division gi staff sing Center for Conservation of Nature and Cultivation of Science amasung Wildlife and Biodiversity Conservation Committee gi members singna Eco Park area da leiriba lautang sang amadigi ngarang numidang ujek kapada sizinaba nongmai ama amadi semdoklaba ujek sing fagatkhre Thawbal Police Commando amasung kuntaruk suba Assam Rifles na Abdul Gafar bu mayumdagi faraga asib haksang oina sinarakiba thawong Committee on Human Rights Kohar Manipur na kana yaning na bafungdorakle maral laiba security personnel sing athubada mari lainaba authority na thigatuna matik sabas tarak pigadabani hairi Imphal East ki manung sanba Yambem Lai Lampakta nongmagi oiba free medical camp ama ngasi pangthokre Yambem Young Pioneer amadi Yambem Naharol marup na sinduna pangthokiba camp aduda mioi kya layengki Poinu Thanil Phaoipi Phokolol Thoni Irat ngasi ima leisem inat loisang nongpok chingu thong thalo sipi lok koloi langmai chingda mioi lising kaya na saruk yaduna pangthokre nongpok chingu thong semga sagat pa apun baluki thokok TS Ulipa maitaina kanglei asida leiriba phuruk khudima yaifanaba mahai marong chumnaba thorom asi pangthokpani haiki District Agriculture Officer Bisnupur gi matenga loinana IPSA Head Office amadi Oinam Branch na sinduna nongmagi oiba lomi singi awareness pangthokpaga loinana maru marang sing yenthokre Oinam Awang Community Hall pangthokiba thoramaduda Manipur Pollution Control Board ki Chairman L Radha Kishore IPSA Head Office ki President Jai Chandra Konthauzam Oinam Municipal Council ki Chairperson N Sanahal District Agriculture Officer Bisnupur TS Joy Kumar IPSA Oinam Branch ki President N Chandra Kumar Susar Yakhi Bisnupur Police ki lomi Jamaga Kuntra Romda Hangam Maru Amadi Hawaii Mangal Singh Yanthoki Islam lining chat tarabasu maitai pangal gi identity khangdaba sagai leitaba kharana luzadaba thabak kaya satharakliba asi matam sana wakhal taminasi makha satharaklabadi chap sana thingnagani haina amokokna phongdokli committee asi gi chatminari ba sing members sing yauna Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifam amada committee asi gi president SM Jalalna maitai pangal singi puwari sagai yumnak leiduna nupi singna kaithel famduna imung purakpagi chatnabi leirei masigi damak maitai pangal nupi singi ima kaithel sanabagi khongthang Manipur lengak na Pani Masida Loop Amana Wakap Board Tugaina Bohotna Bayauna, Pazadaba Tong Satrakliba Asi Kanana no have a subsana Kangi, Masida Wakal Taminabana, Apaba Ogani Haiki. Aduguma Muising ato, Madu Akoi Tangai Padana, Atuva Matamda, Akoi Wakal Taminabagi, Lambida, Lakpina Naba, Akoi Civil Society Organizations in my Kaidagi, Akoina, Apil Tauzeri, Miam Guiba. Chap chana koi lokhat pa yabat thabak sing matik chana ai koi lokhat kani masi koi compromise to bol leiroi Swatharaba Lilong Kendra gi phibam phagat halu haiba mission amagi makhada Lilong Kendra gi tongan ba mafam humpu lengak ta khanghalaga semjin bina ba haijabagi khongjang haure hairi ngasi Lilong haurebi makhalai kai da pangthokpa pawgi mifam amada Lilong Development Forum gi Publicity Secretary Raja Thongkhong Mayumna Lilong Kendra si mapandagi yengbada awatpa leitaba kendra oina unari adubu hiram khudingda sothaduna leiri kilometer kunlom sangba Imphal Turel gi torban na koishillaga leiriba kendra asi ising chawrokpa khudingi torban kaiduna awaba mayok nari lambi khudimak diesel auto ani fawba thainaba chandaba ngaktang oire thaknaba ising ana layeng na chingbagi fibam pukning nungsiningai oiri
फिबम असिदगी लेकाई लेकाई अवाबसिंग लेंगाक तखंगन्नबा खोंजंग असि हौखिबनी हाइखि खुदिमक्ता पाइरुबा येंगु मफम खुदिमक्ता निंखाइगे तौरबा मल्लबा फकलांग चप मानना लेरबा केंद्र अमनेब अदु अखोइगी ऑनरेबल इकाई खुमनजरीबा चीफ मिनिस्टर नसु मतम चुपदा महाकी गवर्नमेंट से लाखो मतमदा फजबा पॉलिसी प्रोग्राम मयाम अमा लाउथोकपी पामजबा अखोइना केनो तौनिंगबा मयाम अमसु ले अदुबु अखोइना लेरे पोसी फोकस तौबगी खुदोंग चाबसी हेक्ता मानसु गवर्नमेंट से कुइद्रबनी लोइम येंब ngamdabani na adugi ahobasu adum lei madu akhoi na criticize tauba nate sarkar na tobidre haba nataba sarkar da support pijabne akhoi na tawrise ngasi ahan bo oina lilong haureibi makhalaikai gi lambi thong amadi torban gi phibam yengsinki lekai gi ahal amana turel torban chahi kuding gi kaigal labasu lengak na sembide manipur lengak na lilong kendra bu karamba mityeng da yengbi bagi khangningi haiki तारपो खुदिंग अखोइना खालिसे अखोइ हिंगरो इसिंग ताउथना दुम इसिंग द चेंदना सिगेने हाबदुम मगनि हाइबदुम गाय लैरिबा सरकार सिनसु ममांग द पालंबा सरकार न सुसिगी इनिशिएटिव अम फोबलो दना ला तना होजिक सु मसी इसिंग जाउ लाब खुदिंग न खोना मसी अवाब मगनि इसिंग जाउ लाबा खोइ हिं तुम मनत्र यारिपोक पुलिस स्टेशन की मनुंग सनबा फौजल थोंग मनाक्ते लेबा दुकान अनिदगी हौखिबा अहिंगदा लुपा लाख अमा लिसिंग कुंट्रा मरी हेनबगी पोलम सिंह हुरान खरे हाइरी दुकान अनि अदु SM सलीमुद्दीन कौबा अमगी कंप्यूटर दुकान अमगा मजिबुर कौबा अमगी ग्रोसरी दुकान अमगनी हाइरी थौदो अस्तिगी मतंगदा यारिपोक पुलिस न केस अमा लखतुना थिगतपा हौखरे दिन दयाल अंत्योदया योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन की अवेयरनेस प्रोग्राम अमा जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल सिंधुना मल्टी कम्प्लेक्स ऑडिटोरियम हॉल बाबूपरादा पांथोखरे थोरमदु जिरीबाम की जिला परिषद अध्यक्ष S जानकी जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन S शांति वाइस चेयरपर्सन S वांगोई सनासु सरुग याखी 9 सेक्टर असम राइफल्स की टुलीहल बटालियन सिंधुना आजाद इंग्लिश स्कूल मैत्रम की माइरोई सिंह एजुकेशनल फ्री ट्रिप अमा संगाई एक्सप्रेस अमसुंग इम्पैक्ट टीवी दा सतुना पाउ सेंबा अमसुंग पुथोकपगी मतंग खंगनख्रे माइरोई सिंह दा पाउ चे करम न पुथोई अमसुंग पाउ करम टेलीकास्ट तवी हाइबदु उठखी लायंस क्लब ऑफ थौबाल की स्पॉन्सर मकादा लायंस क्लब ऑफ वांगजिंग थौबाल वांगजिंग SK लेकाई द लेबा IRE कॉन्फ्रेंस हॉल दा चार्टर नाइट थोरम पांगथोखरे थोरम अदुदा लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322D की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन M गोजेंद्रो हानेगी गवर्नर लायन H मनी कुमार लायंस क्लब ऑफ थौबाल की प्रेसिडेंट लायन L मार्जित कुमार याउना मियोय क्याना सरुक याखी लिसिंगनी 19 की ओइना थौपुगदब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिंह वासक लौखी M गोजेंद्रो ना लायंस क्लब न पाइखलिबा थबक असि मियोयबगी थौगल तौबनी हाइखी लंदमसिगी लेबाक की अचोब थबक थोरम सिंह सरुक यारंबी कोइजम मेमचा लेमन लेखिदबदा यूनाइटेड ऑल कम्युनिटी सोशल अपलिटर्स कंगलेपाकना अवाब फुंगदोखरे हौजिक सानबगी पाउ अमुक फंगबिरगनी सानबगी पाउ पिजरी भुवनेश्वर पांथोकदोरिबा हुम्फुमरी सुब नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी मसानादा सरुक यागदबा चही 13 मसुंग 13 मखागी मणिपुर की सानरोई सिंह असी रग्बी एसोसिएशन मणिपुर की वाइस प्रेसिडेंट बी बिमोल कुमार न लमथाखरे नॉर्थ एओसी दगी लमथाखिबा थोरमदुगा मरी लेनना रग्बी एसोसिएशन मणिपुर की जनरल सेक्रेटरी एल रमेश्वरना मणिपुर न अहान बोइना कंपटीशन असिदा सरुक याबा ओइरबसु हेना फबा परफॉर्मेंस उत्पंगमगनी हाइकी कर्नाटका पांथोखिबा 15 सुब थांगता नेशनल चैंपियनशिप मणिपुर की मिंचत पुरखरबा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की सानरोई W नौवी मिटैना गोल्ड मेडल L डोरेन मिटैना सिल्वर Y इचन तोंबी चनुना ब्रोंज मेडल लौरकपदा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट थांगता एसोसिएशन नुंगाइबा फुंगदोखरे एसोसिएशन असिना सिंधुना सानरोई अहुम सामू पुनबी कम्युनिटी हॉल दा हराव तयाम ओखरे थोरम अदुदा अध्यक्ष जानकी साउथ ईस्ट एशिया कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिरीबाम ब्रांच की के गोपेन कोच N सदानंदा सुसर याकी मणिपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना अहुमलक सुबा तोंगब्रम सुबोल मेमोरियल वेटरन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जनवरी की तांग अहुमदगी लुवांग पोकपा क्रिकेट स्टेडियम अमसुंग लंगथबाल पब्लिक ग्राउंड हौरगनी एडमिशन तौबगी अरोइब मतम दिसंबर की तांग 19 फावबनी मसागी चही 35 अमसुंग मथक्ता लेबस तिंग सरुक याबा यागनी हाइरी
VBS Purvanchal da mathang chahida pangthokadoriba East John Inter University Handball Women da Manipur University gi mahut sinana basanaroi tarataruk amasung Reserve Sanaroi ahungi ming lakthokre amaronda February gi tang 13 gi pangthokadoriba All India Inter University Sepak Takraw Men and Women Tournament da Manipur University gi nupa sanaroi tarahumdoi nupi sanaroi taret gi mingsu lakthokre Makhataba sanabagi pau boyai ningthauzamdagi amuk lopirasi Khomukcham Ingosa Singh Memorial Trust ni sponsor Tauraga All Manipur Football Association Sinduna Mamang Chahigi September tang taruk tegi team Tarani Twin Saru Yaduna Khumul Lampak Artificial Top Ground Sanaba Hokiba Tarani Twishuba Manipur State Leki ngasi Imphal gi Mapal Kangjipung da Sanakiba match da Class Ha Kaino Amadi M Khabam goal amamam chanaduna draw satkre Class Ha Kaino gi goal adu Khangam Horam na match ki kuntaruk suba minita sanki M Khabam gi goal aduna S Dinesh na match ki apiba matam gi ahapa minute amada sankhibani match asida Class Ha Kaino gi sanaroi M Aboy Sharma and Dhananjoy ke Pravin Amadi M Khabam gi S Dinesh Amadi L Monista match conduct tokiba referee na yellow card utki Sathariba League asida Class Ha Kaino na match taramatoi sanaba loikibada point kunipan pairaga khwaidagi makokta laikre Neroka Football Club su match taramatoi sanaba loikibada point kuntaruk paraga ani suba M Khabam su match taramatoi mak sanaba loikibada point 33 phangkhre All Manipur Taekwondo Association Sinduna Tha Sigitang Kundagi Unit Taramangaki Nupa Masa Madi Nupi Masa Taekwondo Sanaroi Sahum Yangkai Marina Saruk Yaduna Khumul Lampak Indoor Stadium da Sathariba Kuntrama Trishuba Manipur State Taekwondo Championship ki ngasi pangthokiba KG Yangkai Mapan Makhagi Cadet Girls ta UTA Yumnam Laikai gi Y Abenao KG Niputrong Makhagi Junior Girls ta NSA gi Sapam Nancy KG Humpumdoi Makhagi Junior Girls ta UTA Yumnam Laikai gi Priyanka Leitan Them KG Yankhayumdoi Makhagi Senior Girls ta UTA Yumnam Laikai gi TIS Inaubi KG Humpunithoi Makhagi Senior Girls ta Sai RC gi Laisam Priyana Ahanba position takre KG Kulumdoi Makhagi Sub Junior Boys ki pangthokibada PTA Segarot Thingom Laikai gi S Tondonba KG Kuntramanga Makhagi Sub Junior Boys da ISTA Langjing Achobagi CIS Nikhel KG Kuntranipan Makhagi Sub Junior Boys da NSA gi S Bahisan KG Nipumathoi Makhagi Cadet Boys da Sai RC gi L Pradip KG Humphumathoi Makhagi Cadet Boys ki dasu Sai RC gi Ilton Lesramna ahanba position takre KG Humpumanga Makhagi Cadet Boys ki pangthokibada PTA Segarot Thingom Lekai gi Ken Singh Akoijam KG Humputrom doi Makhagi Junior Boys da UTI gi KS Johnson KG Humpum doi Makhagi Senior Boys da UTA gi M James Bond KG Humputra Mari Makhagi da UTA gi M Poirehan bana ahanba position takhi Sathariba Championship asida UTA Yumnam Lekaina Gold Target Silver Taruk Bronze Taruk Punna Medal Taramapan Phangduna ahanba NSA na Gold Ahum Silver Manga Bronze Mari Punna Medal Taranithoi Phangduna ani suba PTA Segarot Thingom Lekaina Gold Ahum Silver ama Punna Medal Mapal Phangduna ahum ju position taduna sali Satharkhipa Championship asi hayeng loisallagani M. Ravi Chandra Memorial Trust na sinduna ngasidagi Kiamgai Ideal High School Ground Kiamgai Mayalikai da Team Taranipan na saru yaduna Tara Suba M. Ravi Chandra Memorial Football Tournament hokre Hokdopagi thoramda Kairao Kendragi MLA L. Rameshwar Kiamgai Gram Panchayat ki Pradhan Koijam Manisha Standard Robert Higher Secondary School ki Principal P.I.S. Landhoni Hana PWD ki Chief Engineer Oiramba Moirangthem Lokendro amadi Laikhidraba M. Ravi Chandra gi imung manungsu saruk yakhi Tournament asigi ngasi ahubunamit ki sanakiba match ta NSS Pungdongbamna Kiran FC Singamai gol ahum anida maithiba pikre NSS Pungdongbam gi mai pakhibi gol singadu Krishna Nandana match ki taramathui subamadi match ki api matam gi ahap minute anida gol ani sankhi atopa gol aduna thoina match ki yankhai suba minita sankibani match asida maiti kiba Kiran FC Singamai gol ani du Romeo amadi Rajuna match ki kuntrani thoi subamadi nipuni thoi suba minita Sankhi
All India Football Federation Sinduna home and the away basis Sathariba Hero India League Neroka Football Club Manipur gi manga suba home match hayeng nungtil pung anita bada Kumalampak Men Stadium da Minerva Punjab FC ga sanaragani. Hiram masigi matang da ngasi singmairong da leiba Classic Grande da pre-match press conference ama pangthokre. Thoram masida Minerva Punjab FC gi head coach Paul Munster Manipuri masa sanaroi thoiba singmairang themamadi Makan Sote Neroka Football Club gi head coach Manuel Peta Miro Friendly amadi sanaroi Aren Glenn Williams su saruk yaki. Imphal West District Football Association sinduna tha sigi tang kunma thoidagi team mangana saruk yaduna BMSC ground tabung khokta sathariba Nepal suba Kangjam Karnajit Singh Memorial Second Division Football League ngasi sanakiba match ta SDC Samorongna MTSU Malombo gol ani sinoda maitiba pikre. Match asida mai pakiba SDC Samorogi gol ani du KS Sanjoy amadi L Anin Kumar na sanki. Amaromda Association asina sinduna tha sigi tang kundagi team nipan gurbani thongna khaidoktuna ground asita sathariba kunmanga suba L Sangita Devi Memorial First Division Football League ngasi chankiba match ta Siko Lorimbam Lekaina Group Center Serpe Blangjing bu gol mari sinoda maitiba pikre. Siko Lorimbam Lekai gi mai pakibgi gol singadu L James Y Sevasandra L Remayamadi AK Ibomsana sanki. Tarataruk suba Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match ta YWC Langthapalna LCCC sajingbu maitiba pikre. Manipur Veteran Cricket Association sinduna tha sigi tang tara humdoidagi team tarena grupani thokna khaidoktuna luwang sanggamgi luwang popo cricket stadium amadi Langthapal Public Ground sathariba tarataruk suba Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi Langthapal Public Ground sanakiba match ta YWC Langthapalna LCCC sajingbu wicket manga da maitiba pikibani. Match asida LCCC sajing na toss ngamduna ahanba batting tokibada over kuni thoiga ball manga da wicket loina turaga run marfu taratare khak lauki masigi pakhumda anisub batting tokiba YWC Langthabalna over kunga ball ahumda wicket manga khak turaga apiba target adu yoduna match asi mai pakhibani. Sathariba tournament asigi ahanba semi final match tha sigi tang kunmarida YWC Langthabal amadi Sam Khagempali ga sanagani. Anisuba semi final match tha sigi tang kunmanga da Napsa Khai Imphal amadi Cyclone Thangmaiban ga sanaragani. Sekta FC na YDCL Pungdongmam Team A bu maitiba piduna manga suba Imoino Trophy A Village Wise Men's Open 7 set football tournament ki champion oikre. Youth Paradise Club Golapati, Youth Progressive Front Yangam Popi, Youth Development Club Thamna Popi amadi Sanabi Youth Club Sanabi na sinduna tha sigitang anitagi team kulhumdoina group taruk thokna khaidoktuna Sanabi Sanabung lampang da satharakhiba tournament ngasi loisenkre. Ngasi sanaki baroiba match ta Sekta FC na YDCL Pungdongmam Team A bu gol ani amada maitiba piduna champion oikibani. Tournament asigi best player gi mana YDCL Pungdongmam Team A gi sanaroi ais telaibana takre. Best scorer gi manana SYC Sanabi Team A gi M Mani Sanana gol tare sanduna takhi. Best goalkeeper gi manana YDC Thamna Popi Team A gi O Robindro na takre. District Sports Association Bisnupur na sinduna tha sigitang tarani thoidagi team tarena saruk yaduna Bisnupur Mini Stadium da sathariba Anisuba L Itomsa Memorial Super Division Football League ki ngasi sanakiba match ta FC Moirang na Aksa Kokta bu gol ani sinoda maitiba pikre. Amaromda Association asina sinduna ground asida tha sigitang tara manga dagi team tara manga na group ani thokna khaidoktuna sathariba manga suba Ice Pisak Memorial First Division Football League ki ngasi sanakiba match ta Amopa Team A Moirang na YDO Bisnupur Bugol ani amada maitiba pikre. Thagachari boya ning thozam housing asin nongmagi oiba aying asagi pau amuk phangbiragani. Environment Director teki phangkiba ngasi goi kiba inga sama dinuk jugi pauda khwaidigi sakiba Celsius degree kuni pal dasmik sino manga khwaidigi ingba Celsius degree manga dasmik nipal taruk Nuchita yawi sing manangi sang maximum da sada marfu taratare dasmik sino mapal minimum da sada kontrom da dasmik amataruk oiki ngasi nong sukide
लोशिलकपदा मरुइबा पाउ अमुका हना लौबिरसी सेल थोंगी अवाब लेरबसु स्टेट असिदा अना लायंगी फिबम फगत हनबा अंगंबा थाक्ता होनरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोखरे इसिंग इसाउना मियामदा अवाब नंगहलिबा सिगी मरम थिगतुना कोखननबा गवर्नमेंट अखनबा थोराक पाइखतपा हौरे अमदी खुनाय असिदा अफबा तौबबु पुना योखतपा फत्तबा तौरकपदना पुना सेमदोकमिनसी हाइना कंज्यूमर्स अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिस्टर कराम श्यामना फोंदोखरे ngasi nongmagi oiba ISTV na pizaba paw matang asida loizere mideng tabiriba singbu amuka na khurumzari